Oh, so iwe Simba wewe kuti wamkuruza ngongoli huko? Ya, kumalifike pa mapanya kindozi ngongoli. Na filima hapa ndio kunipa cha. So para takatora kupala yo kasuza mnipa kwa ine. Ah, wene sakupa ko roboto limo ramo ambo ndikuru kwa. Batika? Hapo ngwe kate. Nya. Twana kai wornyane, urutaya. Yeo. Ya. Mawera. Wisa na wera. Ya, ichonga mawera. Kuma tandara mbu. Tatandara kwa mwakumba. Ya, sina wera nditwa tatandara mako. Ya itaonga. Nditu. Na nkumba wanilinde paka ngongori kara mkumaya akatu nkachuzi. Nasoka chita kwa vinandi ya. So ni wamnyane tio niinde chitewi ntori daka ngongori. Ya ikafika niko. Nditu nyine sangane kunyumba. Ya imwa mnisanga. Nditu. Manjana abandi wahori bana. Nyama. Fumu irara mwakura. Mwakura. Ya itaonga. Para masangana nao abapeni wakamoni mbwe mkujumba nao. Ya nazara. Ya. Ati tishimbile pa kweli. Nanguruwa mbuni isubu kanyengwa katena mtu mnyaka ngumpa utika sangana ya so ndikuti iwe kungongoli kushimbira para wamkusuza uza mniphalira ndikuti nakulinda ulekana ne chimbire kafike pa malupange shwati mnyaka wakanonjeza kapanyeke so para ninga ponya nyengwa ndikuti sangana mtu yonga kusuza so iwe shimbira ndikuti ne shimbire kungini ndikuti tipange maplan ambo tiwe skani mafoni para wasuzgenga uniphalira iwe nawe sifuna kare na ine amramu Mbwenu mnyanera tarekana mbwenu wapitirira. Marekana mpuni? Ine nampenja ninge kwenye nampenja ninge. Mwanisanga? Amuramu kenekanandi bakuti muntu yakukumbira viwembe nyengo zose wakonekera pakweru yaye kugiza kwene bakutaka nimparene kayura njibwezi na ivo rupaini ntengo yati tola nenge na ine hapa pali Yesu kakufumbira yaye yati tola nenge na ine ni ntengwa so kurongora kuti ni imwe ni banja chakwe ni mupangenge ntengwa ni banja kala bapapira manyakala hapa titola nenge ni banja kweni ushikwati bakuti yamba ufufuza kai before una mkwatire yamba kai fufuza mfufuze kai mbili yake before so una mkwatire kushimaya chitumbuka chimaya bajisheba chi kushimaya makola so ye mbili yake muri kuipulika ya mbili yake ni fufuza chipana nese iyo wali kuntemwa nani kumtemwa nde mbili yake ya so pulikane bera ese tukumati mpalireni nge ise bananuma kuti ise tukumayana nanju yura muntu yura nimzereza mboni ngaza kamshemapo ganyu kunchito kwa ine muzungu yokukira nchito makora chomene muzungu alika mafoni yana kuiba kakuleza nani ngeni muntu orongosoka ngeti de para wali para wozirikaso tu muntu lawo muzakambeke makora kuti para kwenda kuti munga ubeka uchanyate wozirika ya imbwenza ya ni so chichukumbika nja kuti imwe mlambo tionenesa kuti wemi chikukolekana vakuti chingoma chikumerera wa Gemino maona chikusankira vantu vakuti va Gemino wanga chisumba cha ndio chingoma chitani chikusankira maona so chikuamerera cha chikuamerera cha maona so niko timwe chiri kumera pambura vichi vati chiri kumerera ku vantu pambura mini isi tingamanya kumusamana ni mamo chikuru tingapulikana chimshimora so matembuna mla chomene ni mkumbani chikuru bati ngapulikana chimshimosa imwe naindi kuti vose vendenge makora kwamba napungo era ndinapungwa muntu oti beka nena usasamba cha iye sasamba ngeni yura ngo mukakamira kuti na mwanambe nanga ndamuyesa ya mlambweni kutipo niza kumzgola nza kumzgola kwe muganize wakupulikika so khani nja imwe na ine ndoti kuti khani tikuya imwe na ine mwe ikafika so kwa iye kambere nikakakalira ya uru mukonekera para ni muntu kutonga msamara ne mukoneka makora ni oro kumenera na para mkwenda bamsao ndemukaza kuti mukhara nane nane ngona kanthe so imwe tieni yes kaniko tomro kwange kuti oro nanga iwe gari moto akuti kwa na spare wheel wanipulikisa gari moto ingenda kombora spare wheel chamza msatira apulika indenge uli koneka kwa na spare wheel kuti para ira apulika apange lipe tanya mon so imwe ganza ni makora ndiko kuti muni phalirenge muna phone ngati mtoloka nambara kani ya phone ije nza kumpase nambara kuti amsanga naso oro mukani pange hai ine ngampasa nambara para mungaikumbukira ya imbwe sunge chemani 083 380 90710 ya inaikumbuka special Aishementon 08 38 90 70 110 ya inampanga ni hai okay naonga mla nditu ba nditu